Kurerikana ati maabitha aya atatu a ruhonge rwa kung'ethanira na aici a mahiũ kuma kambi ĩno ya Chemoi mararĩ mĩhang'o-inĩ ya kuna ngũ rĩrĩa marahithũkĩirwo nĩ mĩito ĩtanyihiire 15 ĩthaĩte na mĩcinga, makigeria gwĩthara nĩguo ũmwe wao arathirwo na gũkua, ngũkũ acio angĩ erĩ magĩtigwo na nguraro. Na baada ya kutafuta kuni kitu kama saa 3 ama saa 2:30 ameanza kuvamiwa na ameuliwa askari moja na ngine 2 amepata jeraha. Nĩgĩko kĩrarakĩte aikari a gũkũ Chemoi makiuga kuma gĩkĩka tarĩki 31 mweri-inĩ wa Dithemba mationete ũteithio wothe kuma kũrĩ thirikari. Tukuona serikali ile inakuja pande hii kuangalia mali ameuliwa hiyo askari. Tumekuwa hapa Tuluk na tumeangalia hakuna askari ile kutoka Ndiwa. Hawezi nyamaza wakati askari anauliwa. Kama askari angeuliwa Nakuru, kama askari angeuliwa Kabarnet, na kuambia watu leo ungekuwa na machechu wengi wangekuwa wamechea katika area huyo, isemekani nani aliwa askari. Kuhagoka kwa ugiteri ni undu utindĩkĩrĩirie nginyagia aikari amwe gũtiganĩria cikaro ciao na gũthamĩra kũndũ kũngĩ ni undu wa kũgagaio ni aici a mahiũ. Na hii kitu sio mara ya kwanza, kwa sababu hii area watu mehama mpaka nje, mekuwa msituni. Kama askari jana kama wameuliwa na hakuna serikali imekuja area hii kukuja kuangalia, si watu raia anaweza toroka kama serikali imekufa hapo mbeleni. Sasa hata chief ya area ya chief Chebor ameuliwa. Na hii naongea kwa uchungu sana. Wamama umehama, wazee wamehama, hakuna mtu. Ukipata area watu walikuwa zaidi ya 1000. Sasa ni watu kama 100 wamebaki kwa area hii. Kambi ĩno ya borithi ya Chemoi yathondekirwo mwaka-inĩ wa 2012 na itanya rĩa kũgacĩrithia ũgitĩri gũkũ Baringo ya rũgongo, na kuona rĩu ona maabitha a borithi nĩ magũmĩirwo nĩ kwaga ũgitĩri, aikari a gũkũ nĩ mararigwo nĩ gwa kũrora. Hii silaha iko wapi, inatoka wapi? Marisasi inatoka wapi? Mabunduki inatoka wapi? Tunataka mtu kama natembea ni regional coordinator ya nini ya Rift Valley. Na hii kwa nini mnaogopa kuingia hapa na kusanya hii wakora iko hapa na mabunduki? Kwa nini nani hapa karibu hapa tu peke yake? So kwa mimi nataka niambie Matiang'i, ndugu yangu Matiang'i, please. Afitha ũyũ ũroragirwo nĩ ũmwe wa maabitha arĩa mahonokire gĩkuũ thutha wa ngari yao gũtwarwo nĩ mũiyũro mweri-inĩ wa gatano mwaka mũthiru. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.